On est que arpez et 40 pli juste et zéo juste à voir et péguer et zeus modo di cervel la scriva et zeus archoise. La square bezo un tiemban magazo en vet aber agazo megardin dies a walar da len péguer et zo gerius skiantel un tomik skiantel récis mais qu'à vous la rendre dies da len ben là c'est du mais non alors square eneo bezo ties en banal vegrede ar choisal a la fin de sa beb sort hervez arpez ablich d'or quels étaient les galettes ou scrivettes la théorie le mot de scrivage bah casetenu et brezonek ne ske commencer ya barzia ya bezo pranta daria au ban telegram peta à l'azo vraiment bah ouais vraiment tomique ya pena d'oiseau mais n'est que des brezonek enfin pena d'oiseau quoi ya pas gêne oiseau ya mais ne ske commencer ben la fin bazar casetenu à brezonek bah c'est zo hervez ar skrivanier ben la fin c'est zo hervez ar skrivanier ya neuze barvel et galek et divabez à pesfel d'or quoi dans la rede hervez à l'inenstur ar media ie guireo et hervez ar skrivanier media ar penadou m'avez skrivet bemde penadou vok skrivet memez mod ged un drabenak ve embanet bep sizun pe bep miz kemeran ar an square c'hoaz le monde diplomatique vek skrivet memez mod le monde diplomatique et le monde agazo embanet bemde c'est du ya memez ar frazenou a zo hiror neket ar memez geriaouek pegureo reportajou zo gret eus a bel a pa d'ur prantat hiri zo chuli d'omb pa vegret ur penat buan a walar pegurezo an actu dustu vek skrivet memez mod damzon je o hervez ar skrivanerien a blij d'or met drevraz eo mad len ar gazetenia pegurezo e brezonek pen da ben ya hag ez eus ae baz ar gazetenia ez eus penadou lenegel ez eus penadou kazeteni davad ez eus ie galaweg en tamm bez eus a dout quoi gav din mais comme zaran brezonek peur une vente diwan si tu ma gomzen brezonek kemperle ve fe kalz adut vik kompren ar c'hanon damzoj pegur kemperle a zo etre brogwenet broge bon ke vik kompren va mam goz das quoi go a koz ket an spen mais que met à l'art hervez pepini damzoj c'est tu ie pavez meur a vrezonek et pin vidig ez ar yez hag an baze ve kolet hag vid ur berntud ez eo dommage just a war e ve fe kolet an draze peguir e oa dan e beut a gwechal modou di sarvel a skriva pe da gomz hag a vechou ve skrivet memez mod vel ma ve komzet a se zo koz ie ez eus skridou di sarvel ez eus tumou di sarvel bah mais donc stag e ran ur ie chom vel ma oa pe mon warok a ne ket me la bah lakaat gerioù neve bah ya kamblaso e oa dreistol ur c'heriaouek war labour douar pegur e oa implijet gant a labourerien douar vraiment e vez kalz muioc'h implijet ar yez gant tud kolveur se zo koz ez eus radio kerne enaonet hag e raouzon pegur ez eus kalzig a vrezon e gerien er skolveur a ne ket tre memez geriaouet vek e komzet memez mod gant tud yaouan raouzon hag e gant a labourer douar kamblaso e plougerne evel just se zo gwir e galeg ie baba pepseur diez ar bet a chanj eus forzh penoz petra zo mat petra zo fall ne ket met a lar